Igitondo ciza kuri mwese bakunzi bacu za Rutsinda TV ndetse n'Indoro TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizera ko mumeze neza, tubararikira amakuru yacu y'uyu munsi. Turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi 2026. Tudatinze turaza kugaruka ku mutekano ukomeje kugenda uzamba mu burasirazuba bwa Kongo, mu misozi miremire y'umurenge, ubwo ibitero vyakoresheje leta ya Kinshasa na Gitega bikomeje kugenda bigira ingaruka ku baturage, bikomeje kugenda bihitana abaturage. Muri iri joro ryari rikeye rishira ku itariki 24, guverinoma ya Kinshasa ndetse na Gitega muri wa mugambi n'ubundi bakomeje kugenda bacura wo kwica abaturage b'inzirakarengane. Bishe kandi undi musaza uri hagati y'imyaka 80 ndetse na 95, ari hagati y'aho ngaho. Murumva ko ari umusaza wari umaze gukura. Si irya mbere si irya kabiri bagenda bica abasaza bakica abana, ingero zose bamaze kuzica iyi guverinoma ya Kinshasa, guverinoma y'abicanyi. Rero ibikorwa by'urugomo bakomeje kugenda bakorera abanyamurenge. Igitangaje n'ikibabaje si ico ngico. Ikibabaje nuko tugifite bene wacu bahakana ubwicanyi bukorerwa abavyeyi babo, bahakana ubwicanyi bukorerwa abavandimwe babo. Rero uyu munsi mfite amavideo y'abashefu, amavideo y'abagabo b'imfura bari ku butaka bwa Minembwe, aho ngaho habera ivyo bibazo, hahabera ayo marorerwa akorwa n'ubundi n'izi guverinoma zibiri maze kubabwira. Amakoalition yose yishizemo kugira ngo akomeze ahungabanye umutekano w'abanyamurenge. Rero abangaba bavuga yuko nta bwicanyi twadukorerwa, nta kibazo, umurenge haratekanye, umurenge harinzwe n'abarundi nibo bazanye umutekano, baharanira umutekano. Babwire yuko biriya ni ibihahiranda na bene wacu batwumva bo muri Nord Kivu ndetse n'abanyarwanda, mwumva yuko bariya ni abantu babahahira inda zabo, bashakisha ico kurya, bashakisha ico kunywa. Naho kuri ndabaheza amavideo y'abo ngabo bari gukorerwa ubwicanyi, abantu bari kuri tele, bari ahantu habera urugamba, haharaswa izo za drone, nabo babivuga. Igitangaje n'igiteye isoni nuko badashobora kugera iwabo muri gakondo yabo aho bavukiye, hari abavyeyi baba bicwa, babahakana yuko nta bwicanyi bwabo buhakorerwa, ngo bahagere bahasure. Ubwo bushobozi ntabwo bafite, n'izo mbaraga ntibazifite. Ni ugukomeza kuvugira muri diaspora. Bariya si abavugizi b'abanyamurenge, bariya ahubwo ni abantu bahagurutse kugira ngo bakomeze bicisha abavyeyi babo, nabo gusa bagere ku nyungu zabo. Kuko nagembe babwiye, narabwiye ngo bafite inyungu zabo bahawe n'abari abaperezida bombi kugira ngo zibahumishe impfu zikorerwa abavandimwe babo, zibahumishe abavyeyi babo impfu baba bagenda bicwa n'ubundi n'izi guverinoma zibiri. Rero muza mureka abantu bakurikiye ukuri, mumenye ukuri muhereye ku makuru y'ukuri. Timuzamenye ukuri mudahereye ku makuru y'ukuri. Tubabwire yuko mu misozi miremire y'umurenge niho iwabo w'abanyamurenge, niho abanyamurenge bose bavuye naho bakomoka. Kuvuga ngo Rutikanga avuye muri Amerika cyangwa se Manyota, bara bose bajanye bateza indege bagiye Bujumbura, bagiye kuvuga yuko ari abavugizi b'abanyamurenge. Ni ibintu bibabaje. Hano nagiye mbazanira utuvideo duto duto tw'abashefu bagaragaza ababica baribo, aho baherereye. Ni ukuvuga ngo ari ku ntambara ku rugamba, abasore batwigwaneho bagwana n'abarundi bavugana akanwa ku kandi, bumva yuko ari abarundi. Bagiye banagaragaza yuko mu Minembwe mu isantere cyangwa se mu bice byinshi bituwe n'abanyamurenge, nta barundi bazi barindiye abanyamurenge umutekano muri mu bice bya Minembwe. Rero amakuru yaduteye kubyuka tuvuga amakuru ko akarere kabyutse ndetse no kukameze, ibijanye n'akarere n'umutekano ibyo biri hasi, kuko abaturage ba Minembwe bafite ubuzima bubi. Ibitero bya drone bari hejuru umunsi ku wundi, bigenda bibasanga mu mirima, bigenda bibasanga mu nka, bigenda bibasanga henshi hatandukanye. Ibitero bya drone bibasanga mu misozi, bikagenda bibarasa. No kuvuga ngo Minembwe yo yamaze kuba ibitero bya drone bitumwa n'ubundi na leta ya Kinshasa na Gitega. Hari bimwe bituruka i Burundi, hariho n'ibindi bitero bya drone bito bito byo mu bwa kamikaze bagendana, biba biri muri no misozi yo hejuru na Minembwe aho bari, bagenda babyohereza kugira ngo bigende byici abaturage. Ni ukuvuga yuko ibijanye n'umutekano ibyo kugeza kuri ubu muri kino gitondo nuko nta mutekano uri mu Minembwe, n'abashefu bagiye babyivugira. Tutibanze mu magambo, reka ndabashiramo utuvideo tuwe dusesengura hamwe, twereka amahanga, twereka isi, twereka n'abadukurikiye kumenya ukuri, mukamenya icyagiteza umutekano mukeya mu misozi miremire y'umurenge ahatuye abanyamurenge, kugira ngo tubashe guhuriza umugambi umwe twamagana iyi jenoside ikomeje gukorwa n'aba bagabo bombi bakomeje kugenda bica abaturage b'inzirakarengane, bagabaho ibitero biremereye. Nubwo dufite abanyamurenge bamwe babashima, babasingiza, bavuga yuko babagarura umutekano, ariko kuri muraza ko kwiyumvira munakwibonere kuba ari kuri tele, kuba bagabwaho ivyo bitero bituruka i Bujumbura ndetse no mu bice byinshi bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero reka ntangize n'agace ka mbere, hanyuma dukomeze kugenda dusesengurira hamwe twese. Abarundi aho bari kuri ino saha mpambabwira n'isaha bari hariga kenke aho bita mu Bahindigiri, niho bari abarundi, niho bari. Abandi bari kuri point zero. Abaturage bose barahunze, inka ko ziraraswa n'amadrone buri joro. Na rino joro
inzu zigakenke zigera ku 8 zaraye zisenywe n'amadrone, turi mu kumara kuryama drone zikarara zirasa bugaca mu gitondo. Ni drone z'abarundi? Ni drone zimwe ziva mu Burundi, izindi ziraho ngaho barazizanya aho hafi, nizo ziturasa. Kugeza kuri uno munota tubabwira ntitwatubona isabune. Umunyamurenge uri hano ntayabona isabune, nta sabune tubona. Ni ukuvuga ko baragiye baradufungira, turafungiwe, turi mu kato, turi ahantu tutashobora kuba twakwiyabura ngo tugere n'ahandi hantu. Titubona isabune, titubona umunyu, titubona amavuta, titubona buri kantu kose ntako. Uwo rero umaze kumva niyo perezida wa kominote y'abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'umurenge uri ku butaka bwa Minembwe, wagwanira Minembwe, wavugira Minembwe. Naho abangaba mu by'ukuri twavuye yuko ibyo bakora babikora ku nyungu zabo bwite, ariko ntabwo babikora ku nyungu z'abanyamurenge, ntabwo bavugira abanyamurenge, si abavugizi b'abanyamurenge, kandi ntabwo bazaba abavugizi b'abanyamurenge. Mu magambo y'uyu muyobozi yagaragazaga aho ingabo z'Uburundi ziherereye n'ibikorwa bibi zikomeje kugenda zikorera abaturage b'abanyamurenge, mu gihe abaturage b'abanyamurenge badafite amahoro kandi bakomeje kugenda bayabuzwa n'iyi leta y'u Burundi. Ariko abo ngabo bashimira leta y'u Burundi cyangwa se basingiza leta y'u Burundi, bakayisiga amavuta bakerekana yuko nta kibazo ifite ku banyamurenge. Abangaba bari kuri tere bahamya neza yuko leta y'u Burundi iherereye muri iyo mihana ya za Gakenke, ahantu bita ku Imiko, ko ariho hahava ibitero biremere biza kugabwa mu baturage nk'aho za Gakenke. Abaturage barahunze bahunga birukanwe n'ubundi leta y'u Burundi, naho bahungiye naho iyo leta y'u Burundi ikaba ikomeje kugenda ibakurikiza za drone, igenda ibarasa mu rwego kugira ngo babice babarangizeho. Rero reka tube twakomeza n'akandi gace gatoya kundi umuyobozi uhereye mu bice bya Minembwe nawe agaragaza neza yuko leta y'u Burundi itari hariya kurinda umutekano, ahubwo ko ihari kwica abaturage, ababashimira n'ababasingiza yuko ari inyungu zabo bwite, ariko atari ku nyungu z'abanyamurenge bari mu murenge. Nk'uko abanyamurenge bari mu murenge bahamya neza yuko leta y'u Burundi itabarindiye umutekano, ahubwo ko ariyo ibuza umutekano, kandi ko ariyo ikomeza kugenda ibarasaho ibisasu biremereye bya kirimbuzi. Amazu ari mukuru araraswa guhera Sizeri bugaca turi kuraswa na drone zihagurukira kwa Ndayishimiye. Uwo niwe baje gushimira, barahagararanye, basangiye amavoka, basangiye ibyo basangiye, bavuye muri Amerika bahetse ibikapu. Ntako tuzaba, dufite Imana, dufite natwirwaneho. Tumaze amezi ukwezi kwa gatatu abana birwanaho bafungiye aho, nubwo dupfuye nabo igihe kizagera, badushize muri confinement, none bo bari mu kuza gushimangira. Ubwo rero turagira ngo tubwire abanyamurenge bari muri diaspora, niba mufite ubuyobozi bwanyu bwa diaspora, uko mwagiye mushinga za muserukira abanyamurenge, baba nabo bari Kinshasa. Ese ni gute iwanyu hogira ibyago? Ruberangabo ufite uburyo bwo kuzana indege, ukaza ugasabisha, niba ari muri Monisco wahoraga unaza, mukaza gusura abantu, mukaza kutubwira ibyo bibazo muri kuvuga. Ubwo rero abagiye kugororera Ndayishimiye ku magambo ari kudukorera ngo araturinze, ntawe tuzi Ndayishimiye aturinze na hamwe. Gusa nzi ko ibubembe niho tutagera, kuko tutahagera. Nzanumva ngo haba abasirikari b'abarundi babana na FARDC. Izo ngibyo nabo barundi twigeze kubana hano, tubana na FARDC. Nta mutekano, ahubwo ubu nibo basenye, batemye imirima, barasenya abantu bo mu Rudabagiza, abantu bo kuri Karongi, abantu bo mu Rubemba, abantu bo mu Bidego. Nizo ngabo z'abarundi ziri gukoreshwa n'interahamwe. Mayimayi zoga barazigororeye baziha izina ngo ni abazarendo, ni n'abakongomani, ariko cyane cyane abo dushaka n'abariya bacanshuro. Izo za drone zirara ziturasa nizo twamagana, zikaza kurasa hano mu Madego. Ejo bundi kuwa gatanu ziriwe zirasa ikibuga c'indege, nta ndege zikigwamo, bakaza gusa kurasa ku masomo, kurasa kuri radio yanyu mukorera situngane. Ubu yararashwe. Ese radio yari mwiraswa hari mwiki? Ubwo rero turashaka kugira ngo tubwire amahanga, niba ari aho muza mugeza amakuru, aba bagabo tuvuze mu mazina, aba banyamurenge bahagararanye na Ndayishimiye, ni abanyamurenge ntitubahakana, kuko ni n'abatutsi, ariko bariye ruswa, bariye amagambo, ntawe baserukira. Ababiha agaciro turabyamaganye nk'aha nibuha, ntibakongere kutuvugira. Niba ari abagabo nibaze bagere mu mirimo, batuvugire bari hano, baze badusure,
batugeremo. Icyo batinya baze bafate umuhanda uva Uvira, Kavimvira yarafunguwe, bace Baraka baseruke kwa Murima bazamuke, ntawe uzabica. Santos Mufashe, perezida wa sosiyete sivile ikorera mu Minembwe, ubu niwe uvuye kuvuga yuko leta y'u Burundi ikomeza kugenda yica abaturage. Leta y'u Burundi itaje kubarindira umutekano, naho bamwe muri bene wacu bahamya yuko leta y'u Burundi iri hariya kugira ngo irinde umutekano. Nibagende bigereye kuri tere, nibagenda no kuvuga bavugire bari kuri tere, apana kugenda bavuga bavuye muri Amerika bituye Kinshasa cyangwa se Gitega bagaragaza yuko i Murenge nta kibazo gihari, batasuye n'ababyeyi babo babicwa. Rero yavuze yuko mu by'ukuri ibyo ngibyo abantu bakwiye kubitesha agaciro, barasavuga iz'abanyamurenge kandi banabamagana mu rwego kugira ngo bagiye bavuga yuko baserukiye abanyamurenge ntababatumye batabaserukiye. Rero birabakorana kugira ngo bayobye amarari bicisha abanyamurenge batuye umurenge, ariko barasavuga iz'abanyamurenge ntibazaba nabo. Mubonye ukuri ko ababyeyi bari kwitere bagaragaza yuko bariya ari abantu bakorera inda zabo, ariko atari abantu baje kurinda umutekano. Rero mwakoze kuba natwe mumenye ukuri, musangiza n'abandi kino kiganiro kugira ngo babashe kumenya neza yuko bariya ari inda ndende zatumye bahaguruka, ariko batitaye ku babyeyi babicwa, badafite uruhuha rw'ababyeyi babicwa, badafite imbabazi. Bari abantu bose bari Murenge, nubwo bapfa bagashira, ariko bo bapfa kugera ku nyungu zabo bifuza kugeraho, naho impfu z'abaturage bagenda bakorerwa n'izi regime zibiri ntaco bitayeho, ntaco bibabwiye. Gusa byo kubona icyo bashaka muri bano perezida babiri babakoresha, naho gupfa ko bari abaturage bose bari Murenge ntaco bibwiye Rutikanga, ntaco bibwiye Manyota. Rero mwakoze kuba natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege, ugenda ubasesengurira amakuru avugwa hirya no hino mu misozi miremire y'Umurenge ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange.